Tahu guys. Sekarang layang-layang kan? Hey there. Subscribe to my channel. Pertandingan And also layang-layang press this bell icon. di depan SMP 28 Korong Gadang. Mari saksikan pertandingan layang-layang di depan SMP 28 Korong Gadang. Rio juga ikut sama ayah guys. Depan layang-layang. Oh, benar dia ayu. Mana dia ayu? Mana dia? Tampat bel. Lepas lah. Bel eh. Bel lah.